Amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni itangazo rya REG rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Iri tangazo ni irya REG ubwo umuriro uri kugenda ugaruka mwino minsi. REG ivuga yuko mu gihe cy'impeshyi cyangwa mu gihe cy'imvura umuriro ukunze kugenda bitewe n'inkuba ziba zikubita mu kirere. REG isobanura yuko umuriro nta kabuza uzajya ugenda ugaruka, bityo rero abaturage bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda bakwiye kumva rino tangazo. Ni mu gihe imvura iri kugwa ndetse n'inkuba ziri gukubita, ukwiye gukupa ibikoresho byawe bya elegitoronike ndetse amaradiyo ndetse na telefoni ukabifunga kugira ngo inkuba itaza kugukubita, kandi ikindi ugomba gushyiraho umurinda nkuba ku nzu yawe kugira ngo inkuba itakubita inzu yawe, kandi ikindi ugomba kuzimya amatara. Nimba umuriro ugiye hita ukupa umuriro wawe, umuriro nugaruka ubwo uba ari bwo ukupura umuriro. Iri ni itangazo rya REG yabwiye abanyarwanda kugira ngo birinde inkongi y'umuriro ikunze kuba ubwo umuriro ugenda ugaruka ugasanga inzu ikoze siriko irashya. REG ivuga yuko umuriro uzajya ugenda ukupe fizibure, umuriro uwukupe, ibikoresho byose bya elegitoronike ubizimye, na telefone wirinde kuyikoresha mu mvura inkuba iri gukubita, kubera ko kugira ngo inkuba itazagukubita, inkuba izirana n'umuriro, inkuba izirana n'ibikoresho bya elegitoronike, bivuze ngo inkuba izirana n'ibintu by'urugarura rumuri aho biva bikagera. REG isobanura yuko mu bintu byatuma inkuba itegera inzu yawe ni ukugura umurinda nkuba ukawushyira ku nzu yawe, ukaba wirinze inkuba, kandi ikindi umuriro wagenda ugakupa vizibure, wagaruka ukongera ugakopura. Bino rero byatuma wirinda inkongi y'umuriro, cyangwa ugasanga amatara yawe yahiye, ugasanga firigo yawe irahiye bitewe nuko utigize ucomora ibikoresho bya elegitoronike. Ngaho nguko rero REG rero ivuga yuko mwino minsi umuriro uri kugenda ugaruka bitewe n'impeshyi turimo. Yongera gusobanurira abanyarwanda yuko rwose ntabwo ari ikibazo cy'umuriro mucya, cyangwa ntabwo ari ikibazo cyo kwagura umuyoboro w'amashanyarazi, ntabwo ari cyo kibazo gihari, ahubwo biri guterwa n'inkuba ndetse n'imirabyo biri gukubita, ugasanga urugomero hagizeho akabazo gatonya cyane, ariko bahita bagakemura byihuse, umuriro ukahita wongera ukagaruka. Bityo rero REG yongera kubwira abantu bose bacana umuriro w'uburu, cyangwa abantu bacana umuriro binyuranyije n'amategeko mw'iki gihe cy'impeshyi ubwo umuriro uri kugenda ugaruka, abo bantu bakoze ubusambo bagacana umuriro binyuranyije n'amategeko, ubwo bafata insinga bakazicurikanga ugasanga bari gucana umuriro bataguze. REG yavuze yuko ibingibi bizatuma inzu zabo zishya, bityo rero babivuga hakiri kare, kubera ko nubivuga hakiri kare ntabwo uri buhanwe, ariko nuzafatwa wacanye umuriro w'ubuntu mu buryo butemewe n'amategeko, mu buryo bunyuranyije n'amategeko, uzahanwa bikomeye cyane. Bityo rero ushobora kwirinda ibyago, ukirinda impanuka hakiri kare, kubera ko inzu yawe nimara gushya bakaza bakayipima bagasanga wacanaga umuriro w'ubuntu, uzahanwa ucibwa amafaranga menshi cyane, n'umuriro bawukwambure by'iteka ryose. Bivuze ngo rero umuturage nimba wegeranye na mugenzi wawe uri gucana umuriro w'ubuntu, tangira amakuru ku gihe kugira ngo uwo muntu afatwe ahanwe, kubera ko nimba ni ukunyereza amafaranga ya leta, koko ikigo REG n'ikigo WASAC ni ibigo bya leta, ni ukunyereza umutungo wa leta. Gucana umuriro w'ubuntu murabizi ko amapoto aba yavunnye abantu bayazana, insinga ziba zavunnye abantu, bivuze ngo uriya muriro uturuka ku rugomero haba hari abantu benshi baba bakeneye guhembwa. Ucanye umuriro w'ubuntu rero bivuze ngo ushaka gusubiza iterambere ry'igihugu inyuma. Reka dusimbukire ku itangazo rya WASAC, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda. WASAC itangaza yuko amazi ari furutaka hano mu mujyi wa Kigali, ariko hari ikibazo cy'abaturage bakunze kugaragaza cy'utuzu tw'amazi turi ku muhanda, ubwo abavomesha ku muhanda boweza ibiciro uko biboneye. WASAC ivuga yuko ingerekani ari igiceri cya veni, ariko abaturage bavuga yuko ingerekani bayishyura igiceri cy'ijana iyo amazi yagiye. Bityo rero WASAC yavuze yuko igiye kuzana amarobine cyangwa utuno tuzu, ariko abaturage bakazajya bavoma bakoresheje ikarita, abangaba bavomesha bakava ku marobine, nimba koko ibingibi bavuga ari byo, ingerekani yaguraga veni bayigurisha igiceri cy'ijana. WASAC igiye kubanza ikore igenzura ryayo ryimitswe, imenye neza koko nimba abantu bavomesha buriza ibiciro uko bashaka, babikontorore, babisubiremo, bano birukanwe hazanwemo abandi, mu gihe bagiye kuzana robine ku muhanda zikoresha ikarita, aho uzajya uzana ikarita yawe ukavoma, zaba saa sita z'ijoro, zaba saa yine z'amanywa, zaba saa cyenda z'ijoro, zaba saa ngapi, igihe ari cyo cyose ukazana ikarita yawe ugakozaho ukavoma. Ngira ngo uko
mubona ano mazi batereka ku muhanda ya Vitalo, bayita Vitalo, iki cyuma mubona ko bashyiramo ikarita ugashyiramo agakombe ukavoma. Rero iyo uvomye kuriya urongera ukigenda, bivuze ngo uba wishyuye igiceri cy'ijana, hariya bakuzaho ikarita, nimba ari amazi yo kunywa ushaka igiceri cy'ijana bakahita bayaguhereza. Bivuze ngo rero natwe nk'abaturage niko dushaka no mazi yo ku muhanda bizajya bigenda, tuzajya dukoresha ikarita. Ngayo nguko rero abaturage basabye wasake ko abantu bakomeje kuvoma amazi y'ubuntu ubwo bafungirwa bakabakuraho robine zabo bakaza bagacomoraho cya kindi bakavomera mu bigega byabo bakongera bakabisubizaho. Abaturage bafite